kuva mu burengerazuba bw'isi mu bitangazamakuru bikomeye nka CNN, Reuters, France 24 gutambika ukageraho rirasira mu burasirazuba bwo hagati nko muri Al Jazeera, kuza ukagera mu byina i Kigali ukazenguruka isi. Inkuru iyoboye izindi ni impanuka ya kajugujugu yari itwaye perezida wa munani wa Iran Bwana Ibrahim Raisi wari ku butegetsi. Uyu mugabo yari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Hussein Amir Abdullahian na imamu wo mu gace ka Tabriz. Haruvugwa byinshi mu byateye impanuka, gusa hari n'abadatinya kugeraho babihuriza na leta ya Israel imaze iminsi mu ntambara ikomeye n'iki gihugu cya Iran. Byagenze bite ngo umuyobozi nk'uyu ukomeye uri mu barinzwe cyane ku isi ngo yisange mu cyo benshi bise impanuka? Ese koko ni impanuka? Ninde wabashije kuyirokoka? Byaba hari aho bihuriye na leta ya Netanyahu ya Israel? Hamwe n'ibindi byinshi bibaza kuri impanuka nibyo nagucukumburiye maze byose bikusanyiriza muri iki kiganiro. Wageze ahantu hanyaho ho kumenyera ibigezweho mu busesenguzi n'ubucukumbuzi nyabwo. Reka tubive umuzingo. Nge nitwa Eric Rukundo. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri icano. Ngwaye ikaze. Ikaze mu burasirazuba bwo hagati, mu gihugu kiri mu burasirazuba bwa Iraq, hakaba mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Turkiye, Iran. Mu miyoborere y'iki gihugu habanza umuyobozi w'ikirenga, uyu yitwa Ayatollah Khamenei. Ayatollah bikaba ari title ihabwa umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu. Uyu aba afite ijambo rikomeye kuri politiki ya Iran kurusha abandi banya-Iran bose basigaye, yewe na perezida ubwe. Uyu kandi ntatorwa kuko yimikwa n'idini kandi ategeka kugeza igihe cyose aba agihumeka. Iyo ubangamiwe n'imiyoborere ye urihangana kugera asimbuwe n'undi nyuma y'urupfu. Munsi ya Ayatollah nibwo haza uwitwa Vice. Uyu munsi uyu mwanya urimo uwitwa Mohamed Mukaba, nyuma ye nibwo haza perezida. Uheruka mwanya wa perezida ni nyakwigendera Bwana Ibrahim Raisi, bivuga ko yaguye mu mpanuka ya kajugujugu kuri wa 19 Gicurasi 2024. Kuri televiziyo y'igihugu ya Iran, Bwana Ayatollah Khamenei, umuyobozi w'ikirenga, niwe watangaje mu buryo bwa nyabwo iby'impanuka maze yemeza neza urupfu rwa perezida. Reka tubivugeho. Kajugujugu yari itwaye perezida wa Iran Ibrahim Raisi yakoze impanuka kuri iki cyumweru tariki ya 19 Gicurasi 2024. Iyi ni impanuka yabereye mu majyaruguru yashyira uburengerazuba bwa Iran mu ntara ya East Azerbaijan. Amakuru yashyizwe hanze n'ibitangazamakuru byo muri Iran avuga ko ibikorwa by'ubutabazi byahise bitangira nubwo byabanje gukomwa mu nkokora n'ikirere kitari kifashe neza. Uretse Perezida Raisi bivuga ko yari muri indege, yari narimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Hussein Amir Abdullahian ndetse na imamu wo mu gace ka Tabriz. Iyi kajugujugu yari herekezwe n'izindi ebyiri zo zabashije kugwa neza mu gihe iyo yakoze impanuka igerageza kururuka. Ibrahim Raisi w'imyaka 63 ni perezida wa munani mu mateka ya Iran. Umwanya yagiyeho muri 2021, mbere yaho yari perezida w'urukiko rw'ikirenga. Reka tumuvugeho gato. Ubundi amazina ye mu buryo burambuye ni Ibrahim Raisi Sadat. Uyu mugabo yavutse ku itariki ya 14 Ukuboza mu 1960, yiteye Imana kuri wa 19 nyine nkuko nabikubwiye y'ukwezi kwa gatanu 2024. Raisi yabaye igihitsi gikomeye muri politiki ya Iran kuko yagiye ayobora imyanya itandukanye y'icyubahiro muri iki gihugu. Uyu mugabo yabaye umuyobozi wungirije w'urukiko rw'ikirenga rwa Iran ndetse aba n'umushinjacyaha mukuru w'iki gihugu. Ibyo ku muyobozi w'inzego z'ubutabera yabitangiye muri 2004 ageze muri 2014. Aha navuga ko yabaye umushinjacyaha mukuru muri Iran kuva muri 2014 kugeza muri 2016. Nyuma yaho akaba yarabaye umuyobozi w'ubutabera kuva muri 2019 kugeza muri 2021. Yabaye umushinjacyaha mukuru muri Tehran kuva mu 1980 kugeza mu 1990. Uyu mugabo yabaye n'umuyobozi mukuru w'umuryango ukomeye wa Astan Quadrazavi kuva muri 2016 kugeza muri 2019. Uyu mugabo kandi ni umukwe w'igikomerezwa Masad, umwe mu bayobozi bakomeye b'idini ya Islam muri kiriya gihugu. Raisi igeze kwiyamamaza muri 2017 ubwo yari ayoboye icyitwa Popular Front Islamic Revolution Force, aza gutsindwa n'uwitwa Hassan Rouhani ku majwi 57 kuri 38. Nyakwigendera Raisi ari bari barashyiriweho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinzwe ibyaha byibasiye inyoko muntu ndetse n'ibibangamira uburenganzira bwa muntu. Ku butegetsi bwa Raisi, Iran yongeye gushimangira ubuhangange bwayo mu bitero bitandukanye yagiye igaba ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga yagiye ikora. Aha twavuga nko gutera inkunga inshuti y'akadasohoka y'iki gihugu ariyo y'Uburusiya mu bitero byigarurira uduce dutandukanye tw'igihugu cya Ukraine.
uyu mugabo kandi yari mu bafashe ibyemezo bya nyuma byo kurasa misile zikomeye ndetse n'ibitero bya drone byibasiye Israeli ndetse n'intambara ikomeje kujya mbere hagati ya Israeli ndetse na Palestine mu gace ka Gaza. Ku butegetsi bwa rais kandi Iran yashinjwe gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo Hezbollah ndetse n'umuryango w'Abahutis. Abayobozi batandukanye mu isi bagiye bifuriza iruhuko ridashira ndetse no kwihangana abanya-Iran. Aha twavuga abayobozi b'ibihugu bitandukanye by'inshuti za Iran barimo abanyapolitike bo mu Burusiya, muri Turkiya ndetse n'ahandi mu isi. Iki gihugu cya Iran cyashimangiye ubudahangarwa bwacyo mu mutekano wo mu kirere mu ntambara zitandukanye cyagiye kibarizwa. Ngayo nguko ngibyo by'urupfu rwa perezida wa Iran Raisi witabye Imana kuri wa 19 Gicurasi 2024. Nge nitwa Eric Rukundo. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Naho butaha.